mayam khurumjare Elite TV na akanana puthokjaba Voice of the People ki saluksing mayam puna mideng tabiduna lakpire ngasisu Voice of the People ki nifutaret suba saruk asida August ki tang mari ki ahing nongyai dagina tang manga ki ahing nongyai fauba 27 Assembly Constituency for Coordinating Committee na kaukiba pungkun mari ki General Strike asigi matangda Elite TV na akanana puthokjaba paudam ama mayam puna mideng taminarasi Hojej akhoi lejen from si akhoi singjamai gi kathena mangdani mafam asida akhoi gi ngarang asi coordinating committee of 27 assembly constituency na pungkun marigo eba general strike kaukibani general strike kaukibai maram asina akhoi gi maikai kya dagi ima ibel singna hosik manipur athu matam da assembly mifam phamo haduna kholau kya marom lauri adubu kholau kya marom laur basu akhoi gi sarkar gi maikai dagi amadi mari lainabo authority singna assembly kaubagi wafam amata phongdok tabasi yaning da phongdok tuna akhoi gi coordinating committee of 27 assembly constituency na haukiba pungkun mari asida horen ahingi pung nongai faubada khoi general strike si ko buni masida sida khoi general strike sida khoi gi chatpa ya daba khoi gi anaba pu amadi airport sapana singba kaya amaron de sali adubu maram laitana chalakpa amadi general strike asida tholokpa miyoi singdi ima event singna khoi tholaktana khoi gi keno chatpa ya roi amadi maram sadana tholokpa mi sing chat ko haiduna tawai fi amani khoi mamang da uri basisu akhoi lambi satpa matabda khoi ima event singna wahang pahang tawjaraga wahang bang taw matungda general strike asida lambi salapa miyoi singbu keno to bugi film duni lambi salan dai film duni akhoi makai me kya amrom dani something je lambi nak yat apun ba thingye aduga sona khanda akhoi gi kong ba ta ba ya lambi akhoi singjamai thongom du thingli adugo supermarket rom du so akhoi lambi je thingna maram oduna akhoi gi lak ba miyo sing asi laksara ba so akhoi maram sadana lakpo ergadi makhoina lakli ba pot aduda amo halan bagi film duni uri ja akhoi ima event singjina akhoi gi asok ahing nungdin khaktana ahing nungai khaktana akhoi gi maya phamduna lari ba gi mathakta hoji lambi tholok na akhoi gi 27 coordinating committee 27 assembly constituency na kauriba akhoi gi ngasi gi general strike asida sagopagi mami aduni tarise
assembly kau ba ya de matang de ai tangkak kya da handak ta yam hai gre na ide ai kanu da ibung oi gi channel da di onam da ya ISTV da hai gre adigi impact da hai gre sigi discussion si di ai di yam thinga bani nan kau hai gre na khaiman kathen gi natraga maya pai bi mai bel au sangstan ahum na numi humni gi manung da assembly kau godam ni hai bi kui da bani adu da kau de adu matung da akoi gi kanu me amna kokomi gi akoi gi chawgraba akoi gi tangkumapan gi akoi gi rally du da su numit tang manga idi ngasi tang manga ni ngasi bhaw manung da miyam gi khonjel ni miyam na lak ta thola ga assembly pham oi ja hai gam na tro ai assembly gi speaker han oi jaram ba ama oina ai gi experience ai ai ji assembly kau ge ai di hujik su kau ba yai haying su kau ba yai kongning da gi wani assembly to kongning da bai wani ba tang kunma thoi da hoje assembly kau di kau da ya da gi constitution da संविधान da tha taruk ki manung da assembly pham da ya de ba adu gi kau bai wani kaino adu ga taseng na kau ge hai tar ga di parliament session phaming da kau ga dau ne ba parliament session da parliament da koi manipur gi issue si no confidence motion gi damakta akoi thangat kare adu no confidence motion da discussion tawding mamang da akoi gi sida assembly phama mangadi kayam na mit na kong singani Delhi da lai riba MP changa duga akoi sida lai riba MLA humpu ga khangba manipur gi manam da kana di hen gani manipur gi issue di manipur na khangam thokcho adu pham da bane ba adigi adu su to se ngasi yengbiyo kokta da pung ahum makhai da ayuk ki pung mam mingai matam da kokta da yum da changa aga halamim ne ba kuki myam ko militants myam na taw ka si kari no ba ali akoi ki commando myam na kuki militants myam no gi matung ilaga akoi operation chache ga aisu Assam Rifles na tingjal le ba se sida lai ne Assam Rifles akoi singjamai mayon da koi chinga da ju Assam Rifles lai adu di kamai na koi thaja ga dori ge ba central government adal lai ji Modi ni Pali se Modi ne ba Amit Shah ne home minister se sida chief minister ju bireni BJP government na to double engine na haine ri se loi to se politics ki waji to se bo ji kuki maitai ki waji to se ba laibak se kari phim da lai ra ge ba thahum 3 months sumaina sum lehen ba ya bra ba yu imai bel mayam se lai je mayum da ki chak chani khangre mayum da hip kani khangre akoi nungdang solok ta loina le la bane ba matam se aduna ai wakhal da di sigi problem se hujik shu theng na solve to ga ra di they can solve it adu tau de ba shu e broket to wa koi tau de ngasi baw bada kuki militants mayam da gi nungmayam ta phara ba ngasi Manipur rifle ke jawan ma makok to palaga series sniper rifle na kapani hairi sniper rifle je kai de sniper rifle no ba ana sigu mayam de amat tau de adu som da na maitai mayam si yam phatta ba akoi sina loina ma yamna apikpa phurop kuki jati da koina nataba koina da aran ba tawgi akoi gi wari asima hujik su dum toktri national media oro ibung all press ki akoi gi Manipur da laijari ba akoi elite TV oro cable network na piri wari duna akoi gi restricted on sida lai re ko aduga Delhi da national media da ding asi se akoi gi phurup ase maitai jati ase aduki matik phattaba akoi yam tamthiba yamna minungsi laitabo ina dum putok piri aduga hat padi leptri akoi gi mising akoi na hawlu bam ta natina Churachandpur da akoi mai thalu bro Churachandpur gi moina mai thabai wani akoi gi su yamna masida akoi na kanana tawbuno kanana tawdabno do yam haining da bai wani akoi na hawlu budi natte dana wali wai ba akoi na hawlu budi natte ai budi akoi na haw pa to to se balo ina mo sidu tang mari da nungai tabo tawdo kyam thoki matu su nungai ba tabak natte akoi su dum hai akoi su nupi mayam ama condemn tawri akoi gi yan mai thaba kot mayam su akoi su phatte nan yade na hainari adu sum akoi gi administration gi mami je sum urak turagadi kamaina thaja ge dori ge ba koi wi buffer zone se tabro mo noi kai tage buffer zone trench sida laire sida na cookie sida na maite chi yabra ba adu ita di separate administration akoi gi Manipur se thugai gi dorabra amulom na khalaga di hujik moina tawriba kano sida di chingam khong da sigi mafam si makta dani tiar gas kapsal laga sida imai ben lairi mayam si sa sanong na tangi ben na to ai gi kendra singjamai sida kari Shri Birena mathau na yam lairaga di chingam khong bau laga mayam unabi bai na noina imai ben mayam na pen da mayam do kari no hai bi bai na kari gi lakta bano sida adugi ona taina bada sida kano to ga tiar gas kapaga mayam ma tanthoki mayam ma tangai gi
adigi tengno upaldana kuki nupi mayamna nupi ki sangstan mayamna akoi ki Manipur rifles ki mayam ama thingnaga hoje Assam rifles ki da akoi ki michen dongna akoi ki commando mayam lotli ai jai nupi mayam da fu chaina taw natraga kano taw haiba nate ado akoi ki dana nium tonganam chatli ba akoi dana akoi ki tangai di pugai di pial bon na thadok pa yabro mi bo akoi ki di phalu matam jail da namjali lokap ta namjali chengmai da na namjali dudi jail da mangani tani thamakan loktholai dudi adigi more da moigi akoi ki mayam ama sida phuram ba chairam ba kuki mayam na kano taw dudi pial bon da dum thado ewa moigi da di case laite akoi ki da na case namjali kyam kuina sumaina chatka dori ge ba masi akoi su ngangning da bane akoi su matam yam sangna akoi ki sarkar pairami akoi su mantri oirami MLA oirami akoi su yamna control tawga ngangning e ba adu control tawgi kanurgi madugi seminar du sum akoi kaisal le akoi su khangba yam ware ba pung ahum makhai pung ani makhai da kokta de ngon da phone tawre ibungo sumain tawduna imung amada mi ahum hat khre sumain tawde kamai tawsige nang nimphal da leibani adu masi media da media ki thong da Delhi da leiriba media da atai jaga me amda akoi da tawriba maitai me amda kuki me amda tawri me amse khara haibiu maitai ki story di kanam ta na lead re maitai ki wari si kanana libi gane na aigona haire ba wari ni ko pung ani makai pung ahum ta dri ba nungdang gi kana tumna ri ge ngasi imu oisu je yong front line da chala si bullet proof kari press ki sel ga chat lai re adu ta gi si gi tangnu nai ta da gi masi gi loisan pham ma di naibam thok to masi kanana tawdoi no ba imai bel mayam na ngak ka dori bra leibak natraga akoi ki volunteer mayam angang chasing mayam sina ngak ka dori bra sarkar na ngak ka do ne ba sarkar habri central government ne ba hoje state government su tawanga mo ba su masidi chingnung manung da takhai ge hai ta ga di numi nini pharoi numi humni pharoi tawding da bai wa ne ba so they don't want to do it moida du ge no taw de ba aduna ai si question se moigi kano da hangning e bai prime minister da hangning home minister da hangning sri biren da hangning e ba why you are not doing it Sing Haragadi, Akoi, Imai Ben Oro, Lady Praza Mayam Sidi, Santi Oina Lining Ba Hatani, Aduga, Mapi Mapa, Oibasing, Akoi leader, Akoina, select elector, Lady Basing Sina, Sigi Mayam Si, Moina Kana, Nana Tauraga, a power result Amapora, Akanda, Mayam Sigi, Tundu Laitana Lahanbado, Adu, Pubira Kadobada, Assembly Suphamdana Laire. Akoida tasengna karino tawbiribase leader singsina moigi wafam se akoina tabasu ipang phangdare ado akoi sida kitang nungaijade aduna mayam thogla iba kai dawriba singse haujik lairiba phibam sida khara santi oiba porakpa ngamnana ba haidana akoina ngamgadawba natte sidi mapi mapa oiba singsina moina warep lepa kanda moina porakadawba poni aduna yarigai di athuba matamda assembly se phammaga Hazana yana ba mapor aga warip ama lepa kanda mayam se tungdu laitana laihan ba asi mama ga khoi ching na pam me khoi mayam na du pamjai See, the situation in Manipur was very grave and it is still very grave. There is no tangible, solution which is to be seen. Today itself, at about 3 a.m. in the morning, a Maitai village was attacked and 3 innocent lives were lost. And yesterday, probably it is rumored that it was a sniper rifle which was used to shoot at one of our Manipur rifles, Commando Jawan, and he was killed. So basically, notwithstanding whatever we may say, whatever we are, the news is going or being filtered into the national media or elsewhere, the situation in Manipur is still very, very
volatile, and the problems are far from over. So my question to the central government and to the Honorable Prime Minister and to the Honorable Home Minister is, why can't you do some serious operations to flush out these well-armed cookie militants who probably are all foreigners now? They are coming from across the border equipped with weapons. Probably, I think we have credible information that all these sophisticated weapons are being supplied by foreign countries. It is not even an issue about Manipur. It is about the issue of national security. It is the issue about the idea of India. If we are Indian citizens, if we are the citizens of India, you must have seen all our Maila Paibis and all our women folk, holding the tricolor, the Indian flag. We are proud Indians. But today, what we are going through, what we are getting as a proud Indian who have produced so many weightlifters, so many important, sports people, so many, eminent people in culture. Manipur brought laurels to this country. Manipur is probably, it is such a, important state of India, where the entire parliament, all the opposition MPs, all the members of parliament from all over the country is talking about Manipur. Why is Mr. Modi silent? He didn't even have 1 minute to talk about Manipur, and he only had not even 1 minute, and he roped in even Rajasthan and Bengal. Why? The problem in Rajasthan and Bengal is very different from what is happening in Manipur. So please, I appeal to the Prime Minister, please have a heart, please have a will, please solve this problem. Taki imai ben singna ngasi chathari ba akoi gi janal start asi Manipur sarkar gi mayokta yaning de haibigi janal start asi sansan jabani hoji sansali ba janal start asi akoi gi Manipur sarkar asina tawai ba kamluk pi irang asida pen da ba thawong kaya chatharak ba asina maram koire hairaga karigumba amata aya ba pi ban natana tummaga laikhiba sarkar asi aiko yaning de haibegi khola goloina ngasi imai bin singda janal start asi aiko kaujabani haiba janal start asi aiko gi laibiri ba imai bin sing khwai pula bangna aiko gi lairiba aiko gi lairiba aiko gi public curfew si karigumba saka asina hojik chathari ba irang asigi mayota karigumba yanaba amadi sop tawung amdragadi ngasi chathari ba janal style asi ngasi chathari ba public curfew si matung tana chathaki gani haiba aikhoi gi mutum lairak amadi chafam lairak thawan thaba imai ben sing aikhoi punna matung da chathajagi gani loinana ngasi gi oinadi aikhoi apunba khola omaga loinana ima singa aikhoi punna khola asi
ꯂꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯍꯦꯜꯂꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯀꯧꯇꯥꯗ ꯃꯤ 3 ꯕꯤꯆꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯠꯄꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯝꯇ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLAꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯕꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ MLA ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLAꯕꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯆꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯖꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯇꯥꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯝꯃꯛꯇꯕ ꯃꯣꯏꯅ 17, 16ꯗ ꯐꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯐꯨꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯩꯇꯩ 3 ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯥꯠꯂꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯧꯅꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯅꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯍꯧꯔꯅꯦꯕ
ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯥꯡꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ ꯉꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ MLA 50ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯇꯨꯞꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯗꯤ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ TVꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯌꯦꯛꯏꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯅ ꯊꯥꯕ ꯑꯝꯇ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯅ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯋꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯈꯪꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ hayeng ngasimak kautada hatlamiba mi hadase yam tina thamoi sona nuaite khoi lamsang nupi khunai luking wai kedagisu mayam ki mahut silaga aina nida tobodu pangthok uchari ikai khumna uchari aduga ngasi kamaina mi hadase hatlibano habasi akhoi yam munna mayamna di khangnaraba pham ama oina lakhoi hojik pa oina tanari aduga mi had asida khoi atopa community singi अखोई इन्वॉल्व तौबदो अदुसु अखोई थमोय सोना नुंगाइतबा अखोई फाउजै अदुगा ngasi अखोइना पांगथोकजरिबा अखोई कनोसि लेबाक मियामगी ओइबा अखोई ngasi थोइबा इरांगजिगी ओइना अखोइना मपुंग फाना सगटपदो अखोई उजरिबनी अदुगा अखोई हौरकलिबा अखोइना ngasi खरा अखोइ स्माइ तौगना अखोइना मयामना यादे अखोइगी मयामना तौबि अखोइना पामिबा पंथुंगसि पिबियु हाइदना अखोइना MLA 50 गी साइट जो अखोइना हाइजरी मखोइ MLA 30 ना मानबदि ngamaga अखोइ 50 ना कदबि मानबा ngamjibनो हाइबसे अखोइ प्रजा मियामगी महुसिलगा वाहंग मतंग हंजगे अदुगा ngasi अखोइना जनरल साइस पांगथोकबा मतुंगदा अथुबा मतमदा सेसन असि पांगथोकबिदुना असेंबली मिफम असि कौबिदुना अखोइना प्रजा मियामना पामेबा पांदमजे थंबिरकनी हाइबगी MLA गी साइट जो अखोइना वाखल असि थमजरी अदुगा अखोइ कौतादा हुजि हुजि थोइबा अखोइ मि हादसे याम थिना नुंगाइतबा पेंदबा नुंगाइतबा फोंदोंसरी सेबिगी मि फा कौतागी मि हा सेबिगी मि फा कौतागी मि हा अखोइना ngasi mafam sida lepchari ba apun bagi oina khoi kwa gathen gi oina lepi ba mafam sida lepchari ba che khoina ngasi ma kuki na miam leitaba tanja yengaga kwakta haibada lamduda migi phamungda hippaga leijaba ichamjamba misam do makhoina thangna ka aga amasung nongmaina kapaga hatuibase masigi damakta akhoina nungaitaba phongdokpa oina akhoi sidaida lepi bane akhoi ngasi thingi bunamak ado kari maramgi no akhoi na ngasi thingi bache akhoi ne
कुकी हारिबे जाति सिना अखोय बने नमहत्तना तुहत्तना अखोय बु हाना बचिंजल इबसे इंडियन आर्मी ना अखोय बु मखोय पुन्ना पुन्नगा अखोय बु हाना बचिंजल इबसे अखोय यामना नुंगाइते मसिना मरम मोरगा अखोय पजापन म हौरे ngasi nupi mama oibi अखोय म्यामसी तुम्बा हिब्बा यादरे कई मरम के मै थौना लेरगदी कुकी मोइना 1 by 1 challenge तौना सेबा अदुदि नत्रदना करिगिदमक्ता इंडियन आर्मी बु खोमगा मखोयगी मिजंग ओइना बुथोगा करिगिदमक्ता अखोयगी इरक्सिदा करिगि लान चंगैबनो हाइबगी अखोय नुंगाइतबि ngasi खोमजन चंगैबनि ngasi मा अखोय कनामदा चंगल लोय पुलिस फोर्स अमता इंडियन आर्मी ओइगेरा स्टेट फोर्स ओइगेरा पुना अमता चंगल लोय अखोय मफमजिदा अखोय लेपि अखोय मफमजिदा अखोय थंदना लांदागे अखोय थंदना लांदागे हाइदना अखोय लान ngaके हाइदना अखोय लेरिबनि इसामक थोगा लान थंगनगनि अदुगी थोला इबे इसिलिनाव मयाम पुनमक मानरगा अखोय लेपिबनि मफमसिदा को अदुना कुकी नोइसु ज्ञान ताना लयो नत्रगदी अखोय मीने हाबसि नोइ कावगनु खंगबरा कुकी नखोय कदाइदगी हौरपनो पृथ्वीदा लान तौबदने तुमिगा कनाबदा हानदे आइन लो खंगदबा कुकी नखोयना आइन लो खंगदबा नखो आइन लो खंगदबा ngaiko ain lo khangdaba kuki noina karigidamaktano akhoi maitai da landariba thola lagadi na thongna leiragadi akhoi amamam dang oina 1 by 1 challenge tongna si matamdu da akhoi nakhoi seng pangpom ngana si aduna tabada nakhoi na tunmaga huralinga da huran ba sa tatlaga karigidamaktano indian government ga loina raga karigidamaktano akhoi da landariba che akhoi da karigidamaktano landariba che natik thodi akhoi masem Landa minati kutheng minati khangabra kuki singsina poiba masa se moidi masa oine guiba maitai khoi jati na poiba isa na tabraba makhoi na poiba masa di soe pale uzik sire rimski mokta zenosan mokta lairi adu benjai bingun thai tillaga moigi lam swasam pura pura kadabani hairiba akhoi gi isa isu sigiba thigiba khangdaba adugumba mayam di kuki na puthok pirakraba karamba tarita karamba numitada moina akhoi gi asi ana asok apan puthok pirakadorim no ba makhoi gi lawba la pamatamda akhoi na kaisu tingada baleki akhoi gi dusu moina puthokadaba neba aduga Manipur itias na sagona na lairaba adugumla ba mafam duda makhoi na kadigi damakta moi mong pom moi dori benoba moi na akhoi se kaya mundang usitage haibado maduna takpadi kala swasa buda lairiba kuki asengba kharasu lairangani senbe yaroi ai masing thibe yaroi adu taudadi mito miran sana namabanina minungsi haibado matse ma yaudраbanina lam haibado phangdrabanina takhairaga maitai akhoi gi lamse moi lauge haibe wane ba aduna akhoi gi chingli sida I marik ama bhawo cheli ba bhakhoi di makhoi na kai dongai da laube yaroi Manipuri mana sana lai bang na Manipur ki ngang kai kai ba kai ba yaro edi yaro hai badi yaro hai badi Mapung oina haijening ise ngasi akhoi Manipur lenga chief minister yauna lenga mayam tumina election khibadagi leibak praja singje awa asuk imatik mayokna badi ima iben mayam ngasi hogjaraga leiba asi ingna chingna leihan biu tumina laiba MLA mayam mikap thokpiro haidana maru oina changchanjabani masidi henba khongthang kaya amusu changchanjarakhini akhoi ngasi ngarang nungai taba thodo amana moirang da ngarang khanghogdana ahing
ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯆꯝꯖꯔꯕ ꯀꯧꯇꯥꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤꯕꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 27 Assembly Constituency for Coordinating Committee na pung kunmari ki kaukiba General Strike adugi matangda mayam puna mideng tamina kraba matungda ngasigi oinadi Voice of the People gi nifutaret subasaruk matang sa loisinjare channel simakta da pungfam simakta da Voice of the People gi nifunipan subasarukta Folks na sinduna 13 August chatkadoriba nupi ngaktagi oiba rally asida Kangpokpi district ta amadi Chuachanpur district ta chatkadaba rally asigi matangda miyamna kari haidai kari fongdorei haibado mayam punamuk mideng taminanaba ngaiminarasi ngasigi oinadi kainanaba yathang nijari pinabirasi